Kwachi Empress Gifty, Ebushian for Beguo. Kwachi ni mami agaga cry. Look at the way agaga entertaining ya Ghana. Wouldn't you try to see the Kwasi and Penny, Umami Brefikoto, the son for Swabeni in ya Ghana. No tie bia ye penisa or the sika koto kotia ye nya kotia no so mfaso wo di sika koto kotia no kotia na nkasa na ebetu acid gu so the same kotia na fa camera trawo the same kotia na uko blackmail o godfathers na o de koto in the same kotia na di nakedness ba bonten the same kotia na ba out eba be gu we nimase mochimonia bed mochimonia home the same kotia na ma ye hu say Mr. Blanket do. The same container my who say, we are about what if I say, do we are shall if ya shall be at my corner coche, a bushia penny to park, we bushia a penny jimmy fono, a bushia penny na sebita frate, yan titsina near no, a bushia penny away Jimmy, a bushia penny away near Jana dream with fear. O penny be away Jimmy be a Jimmy, a man, and send a sefatano. There's some fast wobbing. Neson fast wobbing. Next time we could did grofo atema kona kotwetwe saa lesbian pon sugar titimu kona girls na opempin omo Ghana no Tracy Boache mo kwasi ampanyifo mafia gang fo no anka onye obi a ese wo kraman yere yenti Ghana na wo ne kraman da Empress Gift okọ aware oye oba pint okọ aware na mboa na opie free mu no o say nya ba ma nuonyamfo from frying pan to fire wo from a bra to blanket no up to date ye hu nenim blanket no me ko hwehwe tornado be tre ye blanket no kwasia ye ba be sie wu maame u papa ye hu wabusuafo efia ye hu wabusuafo ye hu de ho fufufu no ebusuafo omo betena ase ye hu omo na ase ye hu omo mpabo atete ye hu omo asasa ntade na ehye omo ye hu omo duku na ebe omo wankasa nipadua na nkasa ye hu the mafia gang na nkasa ye hu de mokoye ye hu mo bobre eden adea sa wo fa Jimmy fo to park na ono so omu no ho wo fa kronfo no no wonder say to park ye wo fa no wonder say to park or ye wo fa two thieves wo de obi a woni ne besan bia ye kronfo anka wo efia so asnega die inti to park na ye odi information ne ma wo no ebushia penyi Jimmy fo no ebushia penyi na sebita frache o twama na ebushia ni ewu na odi ne yemu koma besi wa be gigiska say ebushia penyi no we wo fa Jimmy fo we webushia mu ni hu ni papa pa bia wo mu da ashawofo akronfo blackmailers and robbers webushiafo koyi webushiafo nyina begu ani enhwe omo eni papa pa bie no eni papa pa bie ni fiaso asege ebushiam Kwachi Empress Gifty ebushiafo begu o Kwachi ni mami agaga cry. Look at the way agaga entertaining ya Ghana. Wouldn't you try to see the Kwasi and Penny? Umami Brefikoto, ne son fast wobbing in ya Ghana. Ne son fast wobbing. Next time we could did grofo atema kona kotwetwe saa lesbian pon sugar titimu kona girls na opempin omo Ghana no Tracy Boache mo kwasi ampanyifo mafia gang fo no who level gang fo no kochi omo ubedi o matama ye ma mekas ubedi mami gold atem ebedi udwuma me see enipa bi oye important wo Ghana menene nkasao menene kasao me hye me view me calculate me minus na me hye na nipa kro no ne so wo mfaso wo se wo krama yire fofofu no pe me chiato wo ye oba ma me good moto no on farm wo Jimmy so mema langat akofi akohye wo ma no wo ma to Jimmy fo no mo na mo no wo ma ge no wo Jimmy a miankasa meji video na ye di uba ni true mu no miankasa meji video na free tornado mi na me ka che tornado say me your bad time they shouldn't do that
Sa oba ni video nti na metonado kra man mene na nka se biom because me your bata woni twa asedi kwase obeja wo abusuafo akromfo sansenifo tuutufo ambo brafo ewo honom na nkrofo a omoye so important mo abusua any the nation any the world, you know. Na wo de omanima ba ba ye form ewo social media asking what asking who are you asking abrabo be na wabo what's na Ghana wa blackmail ya jiska Tracy Boachi kra na wo blackmail no wa blackmail we ye so much ungrateful wa blackmailing crofo won say kroni sika no ntimi amfa anya hwe efia wutimo wo makratim wo spinters kra nya wo fie wo jimi a mekwa kwotwe fie ra na aba enya wo fie you are renting that house. You are renting. Empress Gifty is not renting. She oti onu ani fie kwasia krasini. Next time. Why? Next time. Na kochi Empress Gifty betu obium. Sa ubedi obi atema kona kochi ebushia penyi tupak. Webushia penyi jimifo no. Ebushia penyi na sebi tafrache. Yan titine ni enye no. Ebushia penyi a we jimi. Ebushia penyi a we nye jana adwin wo fie. Openyi bi a we jimi bi a yedini jimi ebe ma no se ne yesefata no. Yedini jimi ebe ma no se ne yesefata no. Because Ghana hono no ebi mu behave te se mwa. Ubetina bro chirecha. Uko Ghana na uhu ebi mu behaviors like animals. Te se mwa. They don't think. They act before they think. But ubetina bro chirecha. You would think before you act. Because Chromwa, one thinking before you act at the law. Any the way I'm running besia bono. Ukita driving license sooner to mean drive it. Ukita driving license sooner ukaya beto uko. Ukita document personal paper claim to mean ko pay juma. Kwasiaba. Yama yenshe. If ya waba ye bini yenshe. Empress Gifty is living a free life. Oko baby ope, onko pepa bro tu baby watonyum uni maame so abamfa so amaye ono so ne so abamfa so amaye se no tie bia ye penisa or di sika koto okote a ye nya akote no so mfa so wudi sika koto okote no kote na nkasa na ebetu acid gu so the same kote na fa camera trawo the same kote na uko blackmail o godfathers na o de koto in the same kote na di naked ba bontin the same kotie na ba out eba be gu we nimase mochimonia bed mochimonia home the same kotie na ma ye hu say Mr. Blanket do the same kotie na ma ye hu say wo your ba wade for ye say do we ya shawo efia ya shawo Empress Gifty ye hu bibi sa won ho it before say we beba be didi Empress Gifty atem no kona kwatwe wo ma me abrefi koto besi wo no me kire yen say papa no owu ye no ye wo papa na enye wo papa enu wasem na ibrebe chichi mu kwatwe wo ma na omudi omutru mu no bra na beka hawa wakwa adopt pena na wodi ni gigi sika free come and talk about yourself opa wo fada de lumbo da form wo bu ma ne kwasia bra na beka come and talk about wo ebushim ebushia mini papa be we ebushia to park ebushia to park ungrateful ebushia asasa fo ebushia mona na mona asina if you should say go free South Africa buy now with the nkuto na echi utrim bia na bebo medua everything I say is true now the nkuto na now udi chi utrim bia na bebo medua meme say kwasiaba Obasanze no ena boy Empress Gifty din prana who the way was singing now was so wenuma na kwasiaba ne wo kwasiaba ne wa ye yabo brewie free abrochi a ye dwane abaga na no kwasiaba ne wa afa na wa park upotomanto ne wa hya wo twe ene wo kraman twe ene wo hu fi wo bie pure water yi wo feli ye ade papa be na wa ye wo Ghana bra be che me youth ba ko a wo su nti wanya wo so mfaso na me ma ba be che wo youth bebra Empress Gifty enya wo so mfaso wo ni twa asidi abrefi koto no so mfaso de de fa Empress Gifty ma megina na fa ma megina ho na we na compare one kasa ye minus mami me nya minus ne ma one kasa me say fa Empress Gifty ma me nto na fa wo ma me si wo ma me abrefi koto na fa agaga si wo
agaga nyi so maame so agaga ho ofeso maame agaga nyi so maame agaga bobrase ho maame agaga didn't fail to be a mother or training ne ma or tete ne ma ne baby e ndi kraman ne baby anya blackmailer ne baby anko South Africa anko bo ahyawo ne baby engie nungwase etesa wo ne baby ampempe agaga no ana wo maame abrefi koto hey aba if you say they call South Africa Ghana no start ahyawo wabo ahyawo sa na they call South Africa blackmailing. Your mother failed. Your mother failed. Into who papa kra went to me and say who be straight cancer who to me see who papa Empress gift when one threat answer no see who ye no you check the year the funeral you check up what's ya me say me pene ma wo be di obi atam da mami god kro be di natem me ba be twe otweba meti bo uba no kra say wo obi a ade akrama ye dia de 5,000 if you 5,000 if you 5,000 and I'm brother gifted I'm pred gifted and other kwasia Empress gift show webushim kochi nipa no oye nipa che Empress gift webushim ura if ya that day me meto layo baako 10 mimi ye hie ni ba mekwa kobobosia mekwa ko pred prince tego mo mekwa ko fre me squad akobobosia if ya fe nipa baako every webushim begina ho so che a eche Empress gift hey uba na obedi obi atem ame Aisha men ka se bi me ko obedi obi atem se na asem wo mu na asem ni mu kra me ba be so wo so kra ma yire ora fire abua letele kwasia one be ma eda na hwe obedidi wuntumi atem no feel se wuntumi na na eteta wo efia na wo twe ne kote ko shemu wo twa home kote na papa ne start say oteta inframa na ne kote receive e ne kopie free the true mu kwasia ba inframa na wuntumi ne kote receive ye no eno na fa papa ne true mu pie ye no because wo twa e bomb wo twa e bomb kwasia mpanyi na wo twa ma obi atan wo twa ma obi atan nkrofo twa e ma nkrofo ye toto cars nkrofo twa e ma ye toto nkrofo ema ye toto planes nkrofo twa ema ye toto jacuzzis nkrofo twa ema meme bi eja omo yere mo ho nkrofo twa ema meme bi sign check nkrofo twa ema meme bi refi kra so omo we buhia nkrofo twa ema be meme bi sign $2 billion if you trust ne ganko atwa ema be ma tetan of you say achievement ni jimi enti can say ye nyen no yantete nti ne twama wuntumi a whole MP a gold chain $500,000 e da ne kon if you trust ne ga twa antumi ama wuntumi enyi ni $5,000 gold chain e da ne kon na ama no so wuntumi etaye brabe didi Empress gift atembi uni trust rekwasi ampanyi oba fun also so I was ye nyao ye mpe obi no mbe didi Empress gift atema ye Empress gift o PROs so me say if you trust the gam say me gina usueni owo PROs ani PROs ni soldier for betimi aba be ko ama no but ye me until then ya to ama wedi ya to ama wo maahye ya feed you ya clothe you u phone kra wo be use kra je say ye ne ye toma wo enne waba o se ye ntonyo mfra wo ni twa asidi kwasia mpeni osunu bi atofoma na kraman yere osunu bi atofoma na aboa osunu bi atofoma na jimifo ma osunu bi atofoma na ashawofo osunu bi atofoma sebi tafrache ema omo ambobra osunu bi atofoma na jimifo ma osunu bi atofoma sebi tafrache o papa yare kra onya cancer kra wodi ni besi wo awo stress yehu papa bobre yehu papa na ase che walai duri manki ye meba che me say before say me do Ghana na wo me no e wo America ha e kopie wo Ghana me no ye ntokwa no
yen tokwa no a generational fight. Me catch no a generational fight. Until be shie nyansa na waba be kanyansa as nyansa sama kyerɛ na wo so abamfa so wo Ghana no me gina wo so me so be di ma me gold atemechi me de be hye me true mu na ma pass ama wuntumi na wateka ma o chi obi o wateta kwase ampanyi o twema be mateta so no abeka o feel say achievement woni twase kwase aba brabe didi empress gift atemmi ntokwa no made ata mafa me di 50 pesos and I'm a tosa ntokwa we 50 pesos 50 pesos say obiti ni baby o ye ni show na bushia panyi to park anim say ye be frɛ na papa na a ninsam anka obi ombisa woni trust di ana anka questions and praise gift bisa ya wudidi na tem no anka ombe bisa say efia hwase gajimifo na ote aburo kire kraman yire so epetepete efia hwase go tumi di na onu akasa ni god daughters boyfriends da kraman yire osomwa na opete wo nkohua wanga na ni yedi no anka sa question no nko bisa no ana nko bisa ni say o papa wu ye no ebusuafo na de na omo hya asasa 1 lege 2 canes 4 lege kwasi ampenyi wo usu ni mfaso wo wiase inti empress gift you one you me say ma chinyina hye mamotum until then I will always be your madam me na wutumi post me hey, everybody meet my madam I will always evidence wo evidence they am beka with ya no evidence kwasi ampeni ya utumi sre 20 million ya mawa how she me dasi how she yen blackmaili yen jisika ansana ya empress gift kura me friend so many months ba na ye machine me sorry ya me hu video no na ye machine se kraman yire wo ye nya wo so mfa so de bia wo udi twa ya so aboa se wo ko obenya triple depression so ha kan ye moa because kromu ade e full of depression kromu ana utumi tena wo dem na wo dem nyina ye ma na wonim kra se wo dem aye ma kromu ana utumi wo fie utumi nya depression sa na aduane kra wo be di kra utumi na nti 1 week na wo we fie that is America uchi uba ne sa na fa utirim wa wo hye time a wo be sorry Ghana so de wo sorry time a wo pe Mary Bremiti Mary aha so de utumi ma me ye Mary one na wo be sorry a Mary wo ho because want to me afford the house help into depression no oh you've lived a soft life what blackmailing for Ghana you've lived so easy you've lived a criminal life you've lived unfaithful life you've lived ungodly life what living life of law new a cruel law into no back land of freedom let me put it like that and a land of depression. Na wankasa wa fabre 19 say na efia swase fabre one true bubi na bi ni rera ne mu na wo be show obi oni ministers ni MPs any president for atena table hu edidi sebita fracha omuma ni sika na onu api fabre one che ebe for the true je da for the three mu eno nkwa ye 100% depression it is abeka mu aka ne yam wow empress gifty bonyo mano no fa nchekere ne re abua depression ikono konkrom go to your homeland abua ta